ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯕꯖꯦꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯍꯟꯒꯅꯤ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯑꯣ ꯏꯕꯣꯕꯤ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯀꯔꯦꯝ ꯀꯊꯥꯏꯅꯕꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯈꯟꯅꯔꯛꯄꯗ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯇꯥꯔꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯐꯩ ꯐꯠꯇꯦ ꯅꯩꯅꯕꯤꯕ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ, ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯦꯝ ꯀꯊꯥꯏꯅꯕꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤ, ꯀꯦ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯤ.ꯑꯦꯁ. ꯂꯣꯀꯦꯁꯣꯔꯅ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯗ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ, ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 15ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯁꯦꯟꯕꯥ ꯆꯍꯤ 2012-13-18ꯗꯒꯤ 2013-17-18ꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯟ ꯇꯦꯛꯁ ꯀꯣꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯗ 15 ꯈꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯁꯦꯟꯕꯥ ꯆꯍꯤ 2018-19-19ꯗꯒꯤ 2019-20ꯗ ꯆꯥꯗ 15 ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤ꯫ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯟꯕꯥ ꯆꯍꯤ 2012-13-18ꯗꯒꯤ 2013-2018ꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 1,953 ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯦꯟꯕꯥ ꯆꯍꯤ 2018-19ꯗꯒꯤ 2019-20ꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 3,318ꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯖꯦꯠ ꯏꯁꯇꯤꯃꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ꯫ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯏꯁꯇꯤꯃꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯃꯜꯂꯤ, ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯦ, ꯊꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ꯫ ꯕꯖꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯁꯇꯤꯃꯦꯠꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯦ.ꯗꯤ.ꯁꯤ, ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯍꯤ 10 ꯑꯦ.ꯗꯤ.ꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯇꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦ.ꯗꯤ.ꯁꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯊꯦꯡꯗꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯦ.ꯗꯤ.ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯗꯦꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯆꯦ ꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯊꯤꯟꯊꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯂꯣꯇꯔꯤ ꯇꯧꯕꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯒꯤ ꯁꯤꯠ ꯌꯥꯎꯏ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯊꯦꯡꯊꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯊꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯩ ꯃꯨꯠꯄꯗꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯑꯄꯟꯕ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯔꯤꯉꯩꯗ ꯇꯥꯡꯀꯛ 2ꯔꯛꯇ ꯃꯩ ꯃꯨꯠꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯑꯄꯟꯕ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯂꯤꯉꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 4:02 ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2 ꯃꯩ ꯃꯨꯠꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯡ ꯄꯨꯝꯕ ꯃꯤꯅꯤꯠ 8 ꯂꯦꯞꯈꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯡ ꯂꯦꯞꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯀꯌꯥ ꯑꯖꯨꯝ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯒꯦꯂꯔꯤꯗ ꯐꯝꯂꯤꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯨꯡ 4:32 ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯃꯤꯅꯤꯠ 1 ꯃꯩ ꯃꯨꯠꯈꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯣꯁꯦꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯁꯦꯝꯅ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯑꯃꯗꯤ 12ꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯊꯥꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯈꯨꯗꯦꯞ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯀꯤꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯆꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯏꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯋꯥꯔꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯑꯣ.ꯕꯤ.ꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯟꯒꯤ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯗ ꯈꯜꯂꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯅꯤꯗ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯠꯃꯦꯟꯠ ꯄꯤꯗꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯆꯍꯤ 2 ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2020ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 18ꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ AO/233/AGT/2019 DESꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯁꯠ 4ꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 3ꯗ ꯂꯣꯏꯁꯪ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯅ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯋꯥꯀꯠꯂꯛꯄ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯔꯤꯠ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ 2 ꯁꯨꯔꯦ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 3ꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯔꯤꯖꯜꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯇꯤꯆꯔꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ 363 ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯥꯔꯁꯟꯁ ꯋꯤꯠ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯀ꯭ꯋꯣꯇꯥ ꯄꯤꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 8ꯗ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯔꯤꯠ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯅꯝꯕꯔ 131/2023 ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ ꯇꯤꯆꯔꯁꯀꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ 319 ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯅ ꯄꯣꯁꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯈꯟꯕꯗ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯑꯣ.ꯕꯤ.ꯁꯤ
Maitai Pangan ki post kun gabarida hariba OBC Maitai Pangan ki category da sungsan chandaba candidate anibo category asigi makada khalle haduna result lauthokpada yawrakle haire School Education Directorate na tongan ba post mari ki oza sing lawna na bagi sathagiba recruitment ki matungina result lauthokpada thorakliba anisabo watuk asigi matang dana ngarang High Court of Manipur da atopa writ petition Civil number 173 of 2023 file tawragre. Petition asi arts graduate teachers lawna bagi pangthokiba recruitment adu da saruk yakiba candidate amana petitioner oiduna file tawrakibani maki maming Khalida Zia sahi kun ka taret apokpa MD Zaharuddin Kawi Zarpok Tulihan awang laikai dagine. Maki petition asi Manipur laikai ki principal secretary Commissioner Secretary Education S Directorate of Education S Bona Officer Respondent sing oilaga tha asigi homda Education Director Schools na lauthokiba result da Arts Graduate Teacher chatruk tara gomdoi khanbagi manungda OBC mitai pangal ke category da khalakhrabani haiba Ziribam gi Lalpani Part 1 dagi Mahamadul Hasan sahi kuntra gomdoi apokpa Muhammad Makramali roll number 4065 OBC mitai pangal category amsu khorai konsam laikai Popular High School manak tagi Masnam Benedict roll number 4756 OBC mitai pagal category bona private respondent ohelaba apunba ohelaga apunba respondent marigi matakda file tawrakibani petition da court wakal ibana mahna file tawrakliba civil writ petition as the private respondent sing oriwa arts graduate teacher oina OBC mitai pagal gi category da khanjilaklaba candidate ani asibo khanbagi order adu Sanhan biganu abasini maram di private respondent ani asina post asigidam apply torklaba madungda School Education Directorate na post asigi recruitment gidamak pangthokadaba saying sinda saruk yan ana bagidamak khallaba candidate ani asida pikiba admit card singda makoibo OBC midai pagal candidate ni haikide Ziribam gi Lalpani pa 1 dagi oriba Mahamadul Hasan gisu admit card aduda panba social category da general haiduna palli haire Maramasina OBC mitai pangalgi category da songyaw daba yafum thok taba candidate ani sibo harba category ani asigi makada khanjan kivana petition asigi petitioner oijarba Khalida Zia hariba petitioner aji khanbada yawraktre masigi mahutta mahapo arts graduate teacher gi appointment pirakpagi waitlist da serial number 41 da oina thamlagle aduga waitlist asigi OBC mitai pangalgi category da nam hak serial number 2 da lahilagle habasine Aduga tha asigi ahumda lauthokiba result aduda hariba lanna OBC mitai pangalgi category da khanjin khraba me ani asigi maming singbona result adugi serial number mathangsin na 411 amasong 500 da yauduna khalakibani haire aduma namak makhoi ni bo graduate teacher gi khalaba candidates gi maming lauthorak badidi OBC mitai pangalgi category manung chana serial number 411 amasong 500 da mathangsin na khanjilagle hariba thawanga simak illegal oiba thawngni haike Petitioner Council ki submission tarba matungda case asida yawriba official respondent ani ki mohot sindona lepkiba government advocate na petitioner ki council na pothorakliba admit card amasong submit tawrakliba overform singasi marileinaba authority singdagi verified tawbagi tangai fadaba laire maramasina hariba thabagasi pangthokna dabagi dam matam khara pibina daba court haijaki government advocate ki prayer adubo konasu aba piraduna case asi mathang thage kunga darita amogana list tawna direction pike Adumanamag respondent mari magta court ki maikhe sail hongi manungda pakhom pirakadaba noticing issue tawki court na issue tawpa noticing adu official respondent ani gidi government advocate na lawke aduga private respondent ani dadi court na issue tawriba notice asi sayulamagi manungda speed post ki khutangda thana na bakhangan baga loinana respondent sing asita noticing pikre habeki khudam affidavit amu when file tawrakna baso petitioner ki council da khangan ke ngasi High Court na case asi lakulak pada yamna pokning singsiningai oikibana tha asigi homda school education ki director Elnanda Kumar na atopa posting dagi khalaba candidate sing jauna arts graduate teacher khanbagi list lauthok pada OBC mitai pangal gi category da khanjilakle ariba private respondent ani asida High Court of Manipur gi ayaba yauduna case asigi mathangi nomit March kunga dare lising ani kulumdoi phawbagi banungda appointment piba yaroi haidun athingba thamjin kibane offer form piragani Manipur Public Service Commission na
MCS, MPS, SDC, MSS amasung EO na singba post ki damak appointment pinanaba. Recommend tauruklaba candidates in the offer form piraga candidates in the offer form piragani ana DP na notification ama thokre. Nakalamrom da punghompugi ban handokre. Non-district ki PAC amasung CIC sing da pathau taba Dr. Nurse amasung staff sing wat padagi lekak na mention pidre hairuduna. Longmai area ki tongan-tongan ba CSO sing na NIS 37 paring da punghompugi total ban sangsin gani handa thaurang lamba ado handokre. CSO sing na sangsilak ba khongsang singki matang da ngasi Hill Areas Committee ki chairman su oiriba Dinganglung Kangbaiga CSO singki bhil singa unaduna wari sanaraba matung da nakalani ki marakta yasanaba porakibadagi ban ki khongsang asi handokibane. Miyoi ani siramle ngasi ayu pung tarilom tarakpada Tamyanglonggi Solkap Lampigi Ramkhung amasong Tilun Khul ani ki marakta leiba mafam amada Tata Sumo NL07S 6066 ki makhada miyoi ama gari asina nanduna siramle hari. Amaramda ngarang nungtil pung mga makharum tarakpada lamlai amadi napet pali ki lonaba mafam amada ektiba thauduna lakpa leiba khong mafandagi morang tem ingosa sahi nifuga mga suraba miyoi ama diai data amaga thengaina bada leikhidre hari. Central ki thabak pigani aiduna yamlaba senphum khongkalamba Manoranjan Transit Remand Laugre. Aina thingraba lalawasing surrender tawunduna Santran Force ki Zaran Duty GD da SSB BSF na sing basing da thabak pigani aiduna masing yamlaba candidate sing tagi lupa ko 1.40 rom khongkalamba pisumtong ningom lairak tagi housing na. Borompat thawan thavalai kai da leiba Sanga mayum Manoranjan kuman sayum poga mga apok palay kitaba CIS Braz Kisorbo Lampen Police Station na para pamatong. CGM Impak West na Judicial Custody Remand Pibadana na Equis Asibo Asamgi Silsar Rangir Kari TOP Police Station na nabit ninigi Transit Remand Laugre. Kesa si Langol Housing Complex na layba tangko na wifi kawa miyoy amagapun na atopa miyoy ahong ganat Lampel Police Station na complaint amalan kalagi. Complaint na haribadi Manoranjan gi loy nabi thoksom babita sahiyang khaina housing complex ki type 3 ki quarter number E41 ta leituna complex asigi mitai mandap maya da Santran paramilitary force SSB BSF battalion singi tongan ba posting da thawapi gani hadna office ma hang doglame hariba officers da aina thingraba lalawbu sing surrender tawandun SSB BSF ki GD constable da lamdam asigi matik charba na kya ba thawpi gani haduna thajaba piki Maduda complaint tauriba miyo asibo hokiba Maduda complaint tauriba miyo asisu hokiba sahi lisingani taraga humdoida Manoranjan na thabak bigani abagi thajaba tham badage candidate sing asina pre recruitment training ki damak recruitment rally yauna nabagi damak lupa lak amaga makhai dagi lakani phoba seloina laukhibani masigi madung hokiba sahi lisingani taraga taruk phoba Manoranjan lamdam masigi candidate kya dagi lupa crore 1.08 khongat khibani masida Manoranjan na candidate sing adubo matik jaban information pitnanga si phawa lairakpani haire complaint adu dagi police na Manoranjan bo faduna uhang pahung sing chadagi police na sadharakpa uhang pahung aduga mari lainana equis Manoranjan na phongtora khibada English ingani tara da Delhi de liba Ministry of Home Affairs ki North East ki joint secretary Sanbu Singh IAS na mahako Burma da sangtuna ahna thingraba UPPK gi kedar sing bolengak ta surrender tahunduna makoi ke sanaba constable ki posting pinaraba thorang to haiba wapam phongdora ke madada MISA ki makada ek serviceman UG kya surrender tahunduna thabok pinaraba thorang to ki bani haike police na nirakpa remand aduga mari lainana ekoi sasibo CGM Impak West na judicial custody remand piki Rimana tu kembali dengan Assam ke Silsar da laiba TOP Police Station Manoranjan bo fatun uhang pahung sathanaba CGM Impak West Transit Remand diraki harba Rimana se Silsar part segi Berenga da laiba Nazrul Islam Laskar Gopa miyoy aman Silsar ge Police Station asta complaint malan khalake complaint adu di equis oiripa Manoranjan na Silsar ge naga tila da laiba hotel amagi ka da lairambada Aran basak dak je pi bedan natana misam yam kya da sintiram bani ana complaint pan lan khalake complaint adu kamari laina equis asibo Silsar police station na bit ni ki transit remand pi haraki remand adu taraba matung CGM Impak West na Silsar gi court da photok na bagi damak nomini ki transit remand Silsar police station da pire ana lak thoke UPSC exam da Manipuri paper vo mitai mek na thaba yan da bhai basi
लेंगकना थौसादबगनी लोपतारो अपुनबगी सक्तम सागतबदा अमदि लमदम असदा लेरिबा कांगलु फुरुप सिंगी मरक्ता लेनरिबा मरी असि हेना सेसिलहनबा होनबदा लोलगी असोबा थौदांग लै हाना बैटरन जर्नलिस्ट लेहाउतबम सरचंद्रन फोंदोखरे मालिमगी मफुंग केदे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे पांगथोकनबगुम स्टेट असिगी वेनसो माइरोय लुप तरुंग सिंदुना मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन एडवांस्ड टू ट्रांसपोर्ट एजुकेशन हाइबा थेमता मणिपुर प्रेस क्लब दंगासी पांगथोकिबा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे थाउरंग कमरी लेना भागना वाफम से फोंदोकिबने माना मखाता हाई लमदम असिगी तोंगान तोंगान बफुप सिंगी फाव फाउना लोल अम ओरिबा मिदै लोलबो योगतपदा अखोय खुदिमंगना थौदांग लौफम थोगे लोल खुदिमक अखोयना ngamlabadi हाइजिनफम थोगी मदुदा कानादबा अमदि मांगजबा करिसु लेते खुनाय अमगी लेबाक अमगी इंटीग्रिटी अमदि अपनबगी सागदम सागतपदा लोलगी असौबा थौदांग लै लोइनना पुन्ना खुंदामिनरिबा तोंगान तोंगान बा फुरुप सिंगी मरकदा अजेत पमरी सागतपदा लोलगी थौदांग चावे लमदम असिगी तोंगान तोंगान बा फुरुप सिंगी फाउना लोल अम ओरिबा मणिपुरी लोल हारगसु खंगनरिबा मिदै लोन बो जोखतपदा अखोय खुदिमंगना थौदांग लौबा मथौ ताय मसदसु नतना लमदम असिगी तोंगान तोंगान बा फुरुप सिंगी लैरिबा लोल सिंग अदुसु तमसिनदुना अखोय मसनगी मरकता लैरिबा मरी असि हेना सेसिनहनबा तंगाय फदे मणिपुर स्टेट पंचायत परिषद तोंगान तोंगान बा दाबी सिंग तौरदन वाकत खोंगसा चटख्रे पुलिस का मुंगदंख्रे मणिपुर स्टेट पंचायत परिषद पिथोक्तना फाजिलग थंबल सेल सिंग पिदोगु इलेक्शन मतम चाना तौ हाइबा दाबी क्या तौरदन ngasi वाकत खोंगसा चटख्रे खोंगसा ददु पुलिस का चाउना मुंगदंख्रे ngasi अगनबदगी हबरग मणिपुर स्टेट पंचायत परिषद की मिहुचिंगना पोंपाता लैबा पंचायत भवन दगी खोंगजंग अदु चांगचिनना बसेम सादुना लैखि अदुबो मसिंग जामलब इम्फाल इसकी पुलिस टीम ने संगदुना मिकुम होम सिंह लैखे पंचायत भवन की खोंगज अदु चतबिदा खुराई सिंहांगबम लैकै ग्राम पंचायत की संगलेंदगी ओने इम्फाल इसकी डीसी थमना खोंगजंग अदु लाखे तोंगान तोंगान ब खोलाव के लाउतुना लाखे ब खोंगजंग अदु एगाट्रेट लंपाक फोरगा इम्फाल इसकी एसपी ऑफिस लांथोके इम्फाल इस एसपी की ऑफिस ममक लांथोरको मतमदा डिस्ट्रिक्ट अदुगी एसपी यावना मकोक तोंगा पुलिस ऑफिसर के लाक्तना खोंगजंग अदु लेपना बखंगनखे खोंगजंग अदु द सरुक यारिबा अमदि पुलिस की मरकता ngahek awai akum taunaraba matung खोंगजंग अदु खुराई सिंहांगबम लेकै ग्राम पंचायत की संगलेंदा अमुक हलनखि तानफामदु द डीसी ममांगदा हानादगी लेरंबा पीआरआई कांगबु सिंग अमुक लाक्तना खोंगजंग अदु मखा थाना चथारखि अदु पुलिसना कंट्रोल तौदन थंबदगी मखा ताबा खोंगजंग चंगसिनगिदे नंबुदा इविक्शन चथगिबा कंडेम तौवे ngarang nithokaba numita सुशांतपुर डिस्ट्रिक्ट की हेंगलेम सब डिवीजन की मनुंग चनबा के सोंगजाम विलेज द मियोबगी मिनुंगसी वागमदा नामफोद इविक्शन चथगिबगी थौंग अदु असुम अमसुंग कुकी एनपी मणिपुरना अकन बमोंग कंडेम तौवी हायरगले असुम की जेरोल मना हारिबना सरकार के सोंगजाम विलेज द नामफुदा इविक्शन चथगिबा अदुना मियो क्या अमा मैमगे लेहनरे असुगंबा सरकार की मियोबगी लिस्ट की वागमदा चथगिबा थौंग असि अकन बमोंग कंडेम तौवे सिंगी जगह लेब ट्राइबल सिंग असि महौसना फॉरेस्ट की एरिया सिंग मैमगे लिंगतुन लेब गागदने रिजर्व फॉरेस्ट अमसुंग प्रोटेक्टेड एरिया सिंग लेहनरब होनाबा असिना ट्राइबल मियां के पुंसी महिंग द चाउना चाइथेंग पिरि हाइरे पनबजाबदि ngarang मणिपुर पुलिस अमसुंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अपनबा कंबाइन फोर्स ना खौपम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया दा केसांग सोंगजाम विलेज हाइनत नौना खुल ममिंग थोंजिंदन जुम तरागा तरुक साजिलंबदगी जेसीबी सिन नदुना ताकथोखिबने नागालैंड असेंबली मिखल लोइबगा फ्रंटियर नागालैंड की एग्रीमेंट साइन तौनरगनी अमित शाह थाहासगी कुनगतरी त पांगथोकदोरिबा नागालैंड स्टेट असेंबली मिखल असि लोइबगा एएनपी ओना मतम कोइनदगी डिमांड तौदुना लाखिबा तोंगानबा फ्रंटियर नागालैंड स्टेट असि मतंगदा एग्रीमेंट साइन तौननबा सेंट्रल गवर्नमेंट थौरांग तौदुन लई हने यूनियन ऑफ मिनिस्टर अमित शाह ngasi तोइनसांग द पांगथोकिबा इलेक्शन कैंपेन अमदा फोंगतोखरे ईस्टर्न नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO की माइकैदगी नागालैंड की ओइना ख्वाइदगी सोथरबा ईस्टर्न नागालैंड की डिस्ट्रिक्ट तरुगसी पुंसिलका फ्रंटियर नागालैंड हाइना थोंगानबा स्टेट अमा पीगदबनी आना मतम कुइनदगी डिमांड तौदुना लाखिबने नागालैंड की अपुनबा असेंबली सीट हुमफु असिगी मनुंगदा फ्रंटियर नागालैंड सेमना डिमांड तौरिबा डिस्ट्रिक्ट तरुगसी पुनः असेंबली सीट कुन लैरिबने यूनियन ऑफ मिनिस्टर अमित शाह ngasi तुएनसांग पांगथोकिबा इलेक्शन कैंपेन अतुदा मखातन हाइखिबदा ENPO की माइकैदगी हौजिक लैरिबा नागालैंड स्टेट असि अनि थोंना खाइदोलगा फ्रंटियर नागालैंड कौबा तोगानबा स्टेट अमा सेमगदबनी हाइबा डिमांड असिगी मतांगदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना ENPO गा क्यारगा नखना नैनाखरे खना नैनाबा अदुदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मेकेदगी पॉजिटिव रेस्पॉन्स पीबसु लैखरे थासिगी कुनका दरित पांगथोकदोरबा नागालैंड असेंबली मिखल असि
हेग्लोइबा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमसुंग ENPO की मरक्ता फ्रंटियर नागालैंड स्टेट सेमनबगी एग्रीमेंट अमा साइन तौनरगने नागालैंड पांगथोकदोरिबे असेंबली मिखल असिगी मतम लाउथोखिबगे इरोइनना इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट चननबा हौख्रबनिना इलेक्शन ममांगदा फ्रंटियर नागालैंड स्टेट सेमबगी एग्रीमेंट साइन तौरोय इलेक्शन हेग्लोइबगे एग्रीमेंट साइन तौनगने मसना ईस्टर्न नागालैंड की एरिया मपुंग फाबा डेवलपमेंट अब पुरक्पा ngamlagane ईस्टर्न नागालैंड मियाम की प्रॉब्लम असिगी सोल्यूशन कुइद्रे हाइगे असम द करोड़ कुनगा मंगा की हेरोइन फारे दिल्ली दन लुपा करोड़ तरा की कनी फाखरे मणिपुर की कादा हाबलग पुरक्पनी आन लुपा करोड़ तरा रोंगी ओइगदबा कनी किलोग्राम यांखै दिल्ली पुलिस न फाखिबग लोइना मणिपुर की लाखपनी हान सिंगनबा गाड़ी अमदगी लुपा करोड़ कुनगा मंगा रोंगिनी हाइबा हेरोइन पाउडर किलोग्राम मरी हेन असम पुलिस न असम द भागतख्रे असम द ख्वाइदगी चाउना ड्रग फाबगी थौदोक अमद मणिपुर की लाखपनी हान सिंगनबा गाड़ी अमद पुरक्पा इंटरनेशनल मार्केट लुपा करोड़ कुनगा मंगा रोंगी ओइगदबा हेरोइन किलोग्राम मरी हेन हमियोय अनिगा कोनना सेक्यूरिटी फोर्स इन कार्बी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की भागतख्रे असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा मसीना असम दगी ख्वाइदगी हेन चाउना ड्रग फाबरी हेन निंगथौखबा नुमित फोंदोखरे चीफ मिनिस्टर नमहा के सोशल मीडिया पेज हाई युरोनबा स्टेट की लाखिबा गाड़ी अमद यौरंबा हेरोइन किलोग्राम 4.109 कार्बी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट खटकदी एरिया असम पुलिस दो स्काउट अमसुंग CRPF की कुनसुबा बटालियन की सी कंपनी की पर्सन सिंह की मतेंग लोइना असम पुलिस न भागतखि सीनियर पुलिस ऑफिसर अमन हाई भागतलिबा ड्रग्सिंग अदु इंटरनेशनल मार्केट लुपा करोड़ कुनगा मंगा रोंगिनी हाइरे कार्बी आंगलोंग की SP संजीव कुमार साइकियन हाई थाजबा याबा पाव अमा फंगबदगी नोमाइजिंग नुमित की अहिंग द गाड़ी अदु खामबगा चेक तौखिबने गाड़ी अदु मणिपुर की लापनी हाइबगी थाजब लई हाइना पलदुना CID की डॉग स्काउट का लोइना गाड़ी अदु चेक तौबदा ड्राइवर की थोंग मनुंगदा ड्रग्सिंग अदु यावरंबा थेंगनाखिबनी हाना SP न फोंगदोखि गाड़ी अदु बथौरकपा अमदि तोंगलकपा मियोय फारे हाना SP न मखाताना फोंगदोखि अतोबा पावमना म्यांमार की यामलबा ड्रग्सिंग मणिपुर फावरग इंडिया दा लागी हाना दिल्ली पुलिस न फोंगदोखिबगा लोइना कानी की कंसाइनमेंट अमा दिल्ली दा पुरकपा ड्रग गारबर तौबा मियोय अनि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल न फाबदगी मसी खंगरकपनी आने से फोंदोखरे मणिपुर लेबा एग्रिस रणबीर सिंह एलाइस टिंकू अमसोंग लोयांगंबा अनिमक इटोसा इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल की मेंबर सिंह ने मखोइदगी कानी केजी यांखै फंगबा ngamki फंगरिबा पोलमसी मालेमगी कैथेन लुपा करोड़ तरा रोंगिनी हाइरे स्पेशल सेल की डिप्यूटी कमिश्नर आलोक कुमार ना फोंदोरकपा मतुंगिना इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग की गैंग अमा मणिपुर असम UP बिहार पंजाब अमसोंग दिल्ली दा एक्टिव हाइबगी पाव फंगकी मसिगी गैंग असिगी मेंबर्स न म्यांमार की मणिपुर दा कारी पुसिलगी अमसोंग मधु दिल्ली NCR अमसोंग पंजाब दा सप्लाई तवी अमसोंग मणिपुर की ड्रग कारबार तौबा MUNC कानी की कंसाइनमेंट अमपुदुना कार दिल्ली दा लाखे ACP अटार सिंह की मियक मखादा इंस्पेक्टर शिव कुमार अमसोंग SI राजेश शर्मा की टीम ना MB रोड ता सेनादुना लाइखि अमसोंग एकोइस अनि रणबीर सिंह अमसोंग लोया ngambbu फेब्रुवारी 13 MB रोड की फागतखे पागलबा कानी अदु दिल्ली अमसोंग पंजाब दा जोनगदबनी कानी अदु ब्रेजा का अमगी मनुंगदा लोटलगा अखनबा मफम अमा सेमी लोननबा अखनबा मफम अमा सेमी एगुइसंग असि वांग पोंग तवदा मखोय होखिबा सही मंगारोम असि कानी की अरोनबा कारबार दौदुना लागी हना फोंगदोगे हारिबा ड्रग्सिंग असि म्यांमार की पुरकलगा अयामबना पंजाब दिल्ली अमसोंग UP दा सप्लाई तवे ड्रग्सिंग म्यांमार की लालगा मणिपुर दिल्ली UP पंजाब MP राजस्थान अमसोंग बिहार दा चटखे मपुरोइबा अमसोंग मणिपुर हाटपदा मरुइना चेनबा बंदना कालिदा नमित तरुकनी पुलिस कस्टडीदा थाजनग्रे गुवाहाटी दा मपुरोइबा अमदि मणिपुर हाटपदा मरुइना चेनरिबा बंदना कालिदा ngasi कामरूप मेट्रो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्टना नमित तरुकनी की ओइना पुलिस कस्टडीदा थाजनग्रे मियादसिदा मरुइना चेनरिबा बंदना कालिदा माखादना वांग पहुंग चाथनबगिदमा पुलिस कस्टडीदा नमित तरेटनी रिमांड पीनदबा आसाम पुलिस ना हाजिराख्राबा मदुंग कोर्ट असिना नमित तरुकनी की ओइना बंदना कालिदाबो पुलिस कस्टडीदा थाजनखिबने ngarang मेघालय की डोकी एरिया दा बंदना कालिदा की मपुरोइबा अमर जीवती डे की हक्चांग की सरुकसिंग फंगबा ngamkhibani हक्चांग की सरुकसिंग अदु प्लास्टिक बैग अमदा यावरंखिबने ममंग सही अगस्त 13 की अमर जीवती डे मांगख्रे अन पुलिस दा रिपोर्ट तौरखिबा लोइनना मापु खुलाई पाइफम युजना किडनैप तौरंबा याय अन सिंगनरखिबने अदुबा पुलिस ना हिरम असिग मतंग दा थेजिलबा मतुंग बंदना कालिदाना
मागी मफुरैबा अमर जेटी बु हालबा मतुंग हक्सांगी सरुकसिंग मतु मतु कागथरख्रे हाइबा खंगलखिबने कार ट्रक थोमजिनबदा मियोय मरी सिरे छत्तीसगढ़ की बालोद डिस्ट्रिक्ट कार अमदी ट्रक थोमजिनबगी थौतोकता मामावसा यावना पुन्ना मियोय मरी सिख्रे अन पुलिस की माइकेदगी फोंदोरकले लाइबक थीबा थौदोक असिग मरी लेनना पुलिस की मकोक थोंगबा वांगांगलोय अमना फोंदोकिबदा थौदोक असि ngarang numitang gunda dehi police station konba कापरवाद विलेज थोकीबनी थौदोगसदा लेखिद्रबा मियुसिंग अदुदी सिमरन सालुजा सही निफुगा निपान महागी मसानुफा राजबीर सालुजा सही तरागा मपन अशोक सही कुंथ्रागा मथोय अमसुंग उमेश साहू सही कुनगा मरीनी हायरे victim sing asina tonglakiba कार अदु रायपुर दगी मयुम तमना हलकबगी लंबीदा ट्रक अदुगा थोमजिनखिबनी थौदोक अदुदा कार अदुदा तोंगलाकिबा मखोय मरी मक खुदकता लेखिदबने थौदोक असिगी मतंगदा पुलिसना केस अमा रजिस्टर तौदुना थिजिनबगी थबक चथबा हौरे हायरे इंस्पेक्टर नुपी कांस्टेबल रेप तौरे वेस्ट बेंगल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की इंस्पेक्टर अमना कांस्टेबल नुपी अमबो रेप तौखिबगा लोइनना थौदोक अदु हाइदोरकलबदी हातकनी हाना किहनख्रे अमरुमदा थौदोक अदु जेनरिबा बीएसएफ के इंस्पेक्टर सस्पेंड तौखिबगा लोइनना मागी मथकता डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चथबा हौरे हायरे बीएसएफ की सीनियर ऑफिसर अमना फोंथोरखिबगी मतुंगिना सस्पेंड तौखरबा इंस्पेक्टर अदु नादिया डिस्ट्रिक्ट की तुंगी बॉर्डर लेबा आउटपोस्ट अमदा पोस्टिंग तादुना लेबने victim नुपी अदुसु हरिबा मफम अदुदा पोस्टिंग ताबनी थासिगी तरागा मफंदा इंस्पेक्टर असना कांस्टेबल नुपी अदुबो माके ऑफिस का नमदुना नुपी ओइबिगी काय खुमनबा मांगनखिबनी हारे थौदोक अदु थोखरबा मतुंग नमित अदुगी नोंगानबदा थौदोक अदु खंगनरकबगा लोइनना थौदोक अदुदा चेनै हरिबा इंस्पेक्टर खुदकता सस्पेंड तौखिबगा लोइनना मागे मथकता डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चथनबा खंगनखिबनी हारे अमरमदा नुपी कांस्टेबल अदु मेडिकल एग्जामिनेशन पांगथोकनबगीदमक गवर्नमेंट हॉस्पिटल थाखरे हारे के सोंगजांग विलेज की इविक्शन बो फोर्ब की अखुब मियंगदा उहलकपा लेबक थीबनी से मिनिस्टर सोसानपुर खाउपम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया की मरुंग चनबा के सोंगजांग विलेज की युम तरागा दरेट थुदेखिबा दो फोर्ब गांगलुप नाइबगी अखुब मियंगदा सथगिबा ओइना उहननबा होनरोइदबनी असुगम मियंगदा उहननबा होनरकपा असि हाउस में पुनः कंटेम तौफम थोगी अन से मिनिस्टर नोंथुम पेरेना फंगदोक्रे ngasi Manipur Legislative Assembly the hiramasi gi matang da statement piraduna se minister NPN hai Susanpur Khawpum Protected Forest ki manungda ke Songjang Place da yum taraga tarit khanghauduna sagalak badagi ngarang eviction chathagi bani hai ke se minister na kumjali singani taraga taritagi hauraga ngasi phawagi mafam adugi oiva satellite image photoktuna kumja lisingani taraga tarita mafam adu da yum amada leiramde kumja lising ani kun phawbadasu mafam adu da yum amada taade kumja lising ani kun ga mathoida yum ama leiramlaba matungda mathangi sahida yum taraga tarit asi sajalakibani ngarang lega na yum taraga tarit loktokibadu kanagum miui kharana group kharana thaudokadubo forum ganglop naina sathapa thong oina uhan ba adu laibak thibani haike loina constitution na piba article 371 c asi thuwaiba oina uhan ba asi laibak thibani Manipur की अपन बल्लम की सादा मरफुद्रानी थोई ओरिबा सिंगिलम असना रिजर्व फॉरेस्ट समझों प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की लम असी सादा तर रोमथनी हरिबा लम असी इविक्शन तौबा असी ngasi ngarang khudakte hektamak tauba nate kumjali sing adi kungani thoi की अगस्त 10 दा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की लमदा यम सजिलगा खुंदारिबा मियोसिंग अदु सौकोस नोटिस थादुना मखोइना लेरिबा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की लमनी मरमसना युम कै साजिलिबा सिंग अदु लौथोकना बा खंगन खिबा लाइके अदुबा मतम सांगना लेगाना थाखिबा सोकोस नोटिस अदुगी पाखुम हलखिदे मदुगी मतुंगदा लैंगाना मुक हन्ना से थाबदगी हौगिबा फेब्रुवारी 3 दा मखोइदगी पाखुम फंगखि हनसु मखातना फंगदोखि मखोइना पिरकलिबा पाखुम अदुदा मेरिट लेदबा अमसुंग लीगल वैलिडिटी लेदबना फेब्रुवारी 10 दा मुगना नोटिस थादुना मखोइगी पाखुम मदु मरम जादे अदुना नमित 3 नि मनुंगदा युमसिंग अदु सिंदोकनबा खंगनखि लोइना नमित 3 नि अदु खेलबा मतुंगदा फेब्रुवारी 10 दा एविक्शन तौखिबनी इविक्शन असी स्टेशन बथुंगना चथबनी हाइंगांग एसी की मनुंग चलिबा मार्जिन सिंखोंगदा साजिलंबा युम थुदेखिबा लाइखिबनी लोइना नंगरांग मक्सु डिंकु रोड अमसुंग मिनु थोंगदगी डिंकु रोड फावबा चलिबा लंबी असिगी नागेत लम खोपसिलगा साजिलेबा युमजेंग सिदोखिबा दुनी चथरिबा इविक्शन असी लंबी खुजिनबा सिंग कोकथोकबा असिन सिंगबा मयाम असदगी लमदम असी कन्नादमदे हाइगे मियाम गी आइफननबा तौरिबा थबक सिंग असिबु फुरुप कांगलुप खाइबा मोंग ओइना पुथोकबा असी हाउस न पुलप कंटेम तौफम थोगी लेंगांगना संगसिलेबा असी मियाम गे अमसुंग लमदम असी तोंगी मिरोल कन्नानबने मियाम गे अमसुंग लेबा की फननबा तौबदा सिंगमी तमी की खेनबा वाखलोंदा पुथोकबा लानगनी लोइना लेंगांगना तौरिबा असी मियाम गे अमसुंग लमदम असी की तोंगी दमक चथरपा खोंथांगने हाइके खाद्रक तौरगा से लौथोकलमबदा जेनबा
mandol amayawna miyoi ani jailda thajinkhre khangabok patu khulakfam leikai da leiba miyoi amada kumja lising ani taraga nipanda yonthokraba lam abo NIS 102 pakthokpada sokpa lamni hajinduna lam asigi hanagi mafuga lautunaraga khadrak tawtun yamlaba senprom compensation oina lauthoklampa thawdokda senabani haiduna police na faraga makoigi custody da thamlakiba settlement and land records loisan ki mandol amayawna miyoi ani jailda thajinkhre ngasi si jem tawal gi kona jailda thajinkhra miyoi sing adudi yonthokraba lam asigi hanagi mafu thawpal asoba kaithel makhadagi irom tomba sahi humpuga mari apokpa lekhiraba aisan rahas amasong laurung sangda mandol oiribani haiba hairok patu kaithel dagi saigom siam sahi yankhaiga manga apokpa lekhiraba SIS ibohalne amarom da khadak tawbagi tawdok hasida arthingna chenabani haduna police na phagatuna makhoigi custody da thamlakiba han laurung sangda ASN SO 7 orambadagi thabak pothara bambarang them ningthembi sahiyom phogani thoi apokpa laikidraba emani hairokpa 1 haidopok pibiona police na ngasi koda sida puthorakduna makatana police custody remand prayer tawrokpada konasu aba piduna makatana custody lawkhre mayang khangda IMNI singdaba singna excavator amamai thadoklamne Senapati district ki mayang khangda leiba IIT complex ta thamba excavator Poglen amatha asigi kungi namidang pung tarirom thabada IMNI singnabasina mai thadoklamle hilamasigi matanda Naga People's Organization Senapati gi publicity wing da thadorpa serolamana hai sago thaurangi thabak sathariba asda yat apan piba yaba mongda sakangda bamiyut natragan organization aman excavator mai thadoklambagi thawngasi yamna laibak thibani asingba thawngasina lamdam basigi sago thaurangi thabak de yamna thinthan gani masina Tabuk suba lagle bamiyu sing dasu aki tuzongba pokhantuna matungda project ama paikhanana ba hairubada khudong sada ba mayuk nagani asigma ransom tanbagi thongasi NPO na konba mafamda amukhana tawbiganu baduda thorokwa fafatagi teksak masa masana pogadabani lunera law enforcement agency sing nasu asigma aranba tawbasing matik saba serak phangallo nakalamromda excavator mai thadok lambagi thongadu ningthofam village ki authority nasu awangba thakta condemn tawrakle asumba langla langjen puthokriba fawa asi bhaksang laukiroi eket nonganba Elias agingi misiga mari hinna manipurge tongan ba CSO sing sarugyaduna JSC ga sillaga JSC na sillaga miyam gi oiba mifam pangthokna warep kya lawbaga loinana warep sing adu thabak to onthoktriba wa asi bhaksang lauroi haire JSC gi convener thonglausam asalatana khudek piduna thadorakpa serolaman hai awang konjeng laikai youth ki ground da JSC na sillaga CSO sing pairei leimarol mara paibi apun ballo kangla mai amkil nupti samas pairei ita amuko UCM wama amadi manel gi bihusina saruk yaraga miyam gi mifam bang thoki bane mifam aduda miyam gi tongan po warep sing laure warep sing adudi hauza thengkhang ka da maidi masa singbo NSN amna mihat thin hatokpa asina kangloki rang toktana ba lai toktana ba lairiba lekha kasina athuba da hona biu NSN IMG meke degi nongan ba Elias agingi mihat asida makoigi lanbi yawi yawdi ana sengdokpa haujik leiriba JSC mapangkal kanana ba Manipurgi imalub sing amadi CSO sing yawdana saw thokpa se minister na hai kibagi matungina nongan ba misi asi athobada langla langjin amadi asumba khanganana bagi damak case asi NIA da sinaba haujik oiriba IO asi DSP dagi tadaba officer mana pahenba often later ama NSN IM gi lusing ba moipha gi mafamda victim gi imung manung gi maike degi khangan ba khongjang asi hena mapanggal kan ba local pradhan member zila parishad amadi MLA jauna JSC ga punna samnina ba Manipur gi CSO sing club maira paibi ima singa khusam na tan nongan ba misi asi janing de haidun athuba the human chain semduna utpa amadi local MLA gi mafam tan nongan ba misi asi gi maramda haujik jatariba assembly asi da puthok tuna khanaba Matagi warep sing asi manifu langa ka janaba ama productriba makai asi bhaksang lawdaba haiba asini haire aroibeda content sing asi ki markui ba pau khara asi ba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberiba punama padaga jari channel is adom da kana badi subscribe tawi business subscribe tawi romoloina like and share to suka wi ka tupna makpo amakanna thaga jari